Origi bururi wa Kenya ni wikorete githagathago-ini gia gigatiba itua riria riakinyanirio ni munini wa mucirithania munene Philomena Mwilu ria kumba ndudu ya majaji ya guthikiriria macira ma kuhagurwo gwa Gachagua riu rigitindikiriria mucirithania munene acoke Baraginyo na ombe ndudu ingi iria igathikiriria cira uyu. Muthenya wa ira igoti ria gucokia cira riko rakinyanirie gutiari na gitumi kiiganu gia gutuma munini wa mucirithania munene ombe ndudu ya majaji handu hake kuna uyu ndwakonie mwathanire ruhonge-ini rwa magoti na kuringana na gatiba mucirithania munene no tuwe na mahinya makumba ndudu ya majaji. Jana mahakama imesema kwamba benchi ile haikufuata sheria na kumaanisha kwamba order zile ambazo walitoa pia haziwezi fuata, sababu inamaanisha haikufuata mfumo wa sheria ambao uko pale, kwa sababu kazi ile ni kazi ya hakimu mkuu ambaye ni Martha Koome. Ugirola constitution ugirola article 165 functions ici cia ku panel bench ciagirwo gukorwo exclusively kuri cire cia chief justice. Kurumirira itua riri ciuria ni ciumiritie ciigie wagiriru wa kiwatho wa matua maria makinyanirio cira-ini uyu ni ndudu ya cirithania aria Mwilu ombire na kana hihi Gachagua ario na mahinya ta munini wa president kiwatho. Decisions icio ciatuirwo ni bench iyo ati ni tire reverse tondu ni null and void. No ndinauga atiriri status ya decisions icio ni iriku. Kuna wale ambao wachanganuzi watakwambia kwamba Gachagua amerudi anadai marupurupu yake kama naibu wa rais, sababu utapata labda alisitishwa hasa anaweza yadai hadi pale ambapo order ile ambayo imetoka jana iweze kufutiliwa mbali. Lakini kwa sasa kuna ile inasema status quo. Tumerudi kwa vile mambo yalikuwa wakati wa ile order ya Kerugoya. Pindi order ya jana itatupiliwa mbali, inamaanisha kwamba Gachagua pia anaweza dai kuwa naibu rais. Igoti nene ria Kerugoya riathanite munini wa president Professor Kithure Kindiki ndakiahitithio mbere ya cira wa Gachagua uthikiririo, mawakiri makiuga itua ria muthenya wa ira ni riragira kiene mutaratara wothe wa kuhagura Gachagua. Decision ya jana inamaanisha kuapishwa kwake ni si halali. Sasa anadai kama nani? Ndio swali hiyo, anadai kama nani? Unajua kwa sababu Gachagua saizi leo anaweza kuja sema mimi ndio naibu, wewe ni mtu bandia, unaelewa? Trespasser kwa ofisi yangu, ushaona? Kwa sababu wewe ulitumiwa kupanda kule kwa sababu ya order fulani. No kuona ni ati agikorwo bench yale unconstitutionally decision initially bado no unconstitutional na no kio file ile lilo ati shokio kuri chief justice niguo agerie guthondeka kana kuform panel ege bench ege ile guthikiriria macira macio. Koome araheirwo thiku 14 ombe ndudu igi no ni etikiririo kwaga gucenjia majaji ndudu-ini iria Mwilu ombite kuona igoti ria gucokia macira riko matinekirira nganja wigiriki wao no na gukiri uguo riri ni itua riraiga hatika-ini gikiro kia mwihoko wa muingi hari ruhonge rwa magoti. Gino ukalose trust na judiciary ni undu wa maundu ta macio magutwika ni mara influence ni politicians kana marathikiririo ria ateti marauga gukunja magoka gwika na wendi wa ateti. Tunangoja kumuona vile Martha Koome atafanya na tunaomba aweze kuchukua imani ya Wakenya, unaona, na aweze kufuata sheria ndio Wakenya waweze kujua hapo mbele hata kitu kifanyika naweza kimbia kotini. Riri tirita ria mbere Mwilu gwikora gatagati-ini ga kihingisha ta giki mwaka-ini wa 2020 riria uria wari mucirithania munene David Maraga endekithirie gubunjwo kwa bunge ya bururi ni kwaga kuhingia watho wa maiganania. Mwilu niombire ndudu ya majaji 5 aria mari matangikire cira uyu, no bunge ya bururi yari gatagati ka aria mathire igoti-ini kuregana nake kumba ndudu ino na muthingi wa gukorwo atari mahinya, no cira-ini wa Gachagua matigana gwikirira ucuke hinya wake ari kumba ndudu ya cirithania Justice Ogolla, Anthony Mrima na Frida Mugambi. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege.